Kadang lo pelong ika kasih tu dia ke bahar kandai nama bau Jisu yap. Bakalong ke basusi, kalong ke jingdom, kalong ke jingtap dom hapo Jerusalem kalong basusi. Hari kalong ke tasni tu dia ke bahar namar ba sok bami nang ta kalong ke jing penim, ke jing tengkoi, ke jing pelai lut, ya ke jim ke jonga, ba ke jongpi. Dan nama kita dah lo kot ya kasih tu dia ke bahar. Ba yang Jisu la penyak. Hendak yang apa di la pelai lut, la penim, la pengkut, la penyesok, dok try jomam jompi Jesus Christ. Dia nomor kini kedang ni hot ya ka sweetok dia ke bapa. Badang shen kita lekman yang kini sweetok dia. Kini sweetok dia jom kejiap jom try jompi Jesus Christ. Hendak Jesus syabon yak alo jom kini kenal ai kini kejimpular ke sunan ke jauh. Bagi kita jom buat yang Jesus Christ wang. Hadir lais ni ngan samipat nak kejiap. Wahai dak kawai kejing kawai ke parsi. Banikai ke sunan juru punjo wang. Pensa wang yang kibriya berkhot yang tak kapor ke jingkai ke juru wang. Pensa yang penkalat no yang ini ke temple. Hendak hadir lais ni ngan satai pat ya ka. Kiramba jom ke jiu. Kinohi kai jom ke jiu. Kibala dom kiti la sia kapan pait penjuo yang jingbiang jom ke temple. Kalau kata yang Jisu bante ya ka lais ni. Ki keli yang Jisu. Bagi keli pramaki. Walau kimno ban keli yang Jisu. Ki keli pramaki ki ong. Hatu labo bantai pat yang di temple lais ni. Hatu kalabo balangkum kata ke jiwa ke bawang. Hanya Jisu kena parsi umur ban ong kin penyak no. Lani kin sa pensitom yang kamet ke jonga. Kin sa sedin pasi lani kin sa sedin no yang halo jong ding. Kin sa penyak do yang saya do boy ke sini. Hanya yang ke sini ke balai wong ngan sa mipat na ke jinga. Pat kini ke sini ke balai. Ke sini ke balai ke Jisu la mipat na ke jinga. Kasni ke balai ke Jisu la job yang jingtep. Kasni ke balai ke Jisu la job yang jinyap. Kabaga lom jingtep kam dan borsho. Ka bor jing jingdum kam dan borsho. Bor setan nak ni kasni ula syara ngong yang ni kintin sisin la pikir mau ya. Men mau Jisu yak halo juga ding pna. Setan ro pe di khmat ki jo. Bor pu sam ke wa hang ni tang la job yang Jisu. Nomor baru kiru krau ki bangila ya puli dak tin ki jo blai. Ki wo setan la le menyale ya ki. Kau setan lalai menyelek yang jim ke jongki. Mana IP kau ikan nuksa, ulah yelek ujuk aku ikan sini ulah yak ujuk macam mipat nak kejian. Ulah yelek Abraham nak jim ke jong Abraham. Abraham ulah yak menurut Abraham macam mipat. Ulah yelek yang jim jong David ulah yak. Bang David macam mipat. Kum tak ter laban sim yang nuksa jong keting jong blay kibril jong blay. Kibala syak menyelek setan. Kila yak hendak macam mipat. Mentah hari ini kendi, setan udah berkat. Hari ini malam Jisu lah yang harus jaga dimpna. Hari ini malam penyap yang Jisu dah kendi jaga Gibril. Hari ini malam penyap yang Jisu dah mereka pop ke Gibril kita leh. Setan udah pergi kemat kita jauh Jisu wang. This is my victory wang. Kini dia jingjok perjuangan. Kini dia jingjok perjuangan. Jisu udah yang harus jaga dimpna alun Calvary. Dan sosi setan berpilih, sosi setan berpilih utip. Namun utip tangnya do kasih ke Jisu lah yang. Ada kuntep kumpul berkat. Bukan apa yang mendur ini weh. Maka sengi kebalai ketika sengi bujuk sudah job. Om syur pun job tang yang kata kejinya. Om syur pun job tang yang sultan. Lalu job wadah kata kejinya kebalai tep yu lembu yang met tu hangta yang kilai sengi, kilai lagi sengi, bagi kilai lagi mian. Kata kedai kebu sultan om syur tep hang kejinya berjong. Mana yang Jisu mulai job no, yang kejinya mulai mipat. Orang yang setan syaram, kajing syaram kajing setan. Kalau orang Jisu hukum jauh lah mipat, nak jinyak akas ni kebalai. Namun kata kedau ni kaya bor tentang kau punya sama pi. Cipang kebor jauh kajing mipat kajing sim Jisu. Kebor jauh kajing mipat kajing sim Jisu. Macam suang hak kajing tok kajing. Hadir kesabatan Jisu, ulah mipat nak jinyak. Hak khot ke bahar mengelip puli benek khot ke meningkong. Hak milu laki jumai bakran abo amel try. Ulah her na beneng, bar wan, ulah pentul no ya to makang, bola shong halo jo. Ke khmat jo te kala longkum kala ini. Baga janju kala le ke yor. Na ba shiteng, na ba shiteng. Tiyak yau kita kinong ap, kila kyu, bar kila longkum ke bayap. Nada syaitan yang tahu angel jung try kita kinong up ya kata belum kita punya Jisu kila kyo bat kila long kum ki bayam hele tahu angel udah itu ulong kita kintai tuan syaitan pi na mga
wat yo Jisu bala sanatna dan hangi na bolo mino kumolo ong ale tu kmi ya jaka ha bolo thia turai angel jung turai wong kini kintei wong ko kintei wa chapting chu ngate pa biya wat yo turai bala sanatna ngate biya wat yo Jisu bala sanatna ngate biya wat yo ta bala yap ta men laisi ngate biya wat yo ta hane wong kini kintin wong angel jung turai wong wa chapting chu Jisu dan shu hangi ale pe de ki khmat ki jopi sakhi ka pe ye ka lom jing tep pe ye ka jaka la tep yu Jisu pe de ki khmat ki jopi dan shu hangi ula mino kumba ula de ong pa ale to kmi ya kata ka jaka ku trai utia wang jo trai wang ale to kmi ya ka jaka ku trai utia ka benta ka bang kwa banyak le jumut pa ni yang le ka por long ka bor jong ka jipa kejong sin Jisu men mau la mipat na ke jinyap men mau Jisu la mipat na ke jinyap ula job ula pendap igi ke baro ke bag kecil kejong blay kelada ban kular kelada ban keren men mesti orang kini ke jincha orang shong ban play jemut hashwai orang lech ke jing duai ngap ken mau beng ke sngi kejong Jesus Christ no shaya alo jong ding na ken mau beng mipat na ke jinyap apa pusan jang ke jinyap kejong Jesus Christ ngap pusan jang ke jingpat kejong Jisu ke igi bang yo ha ke jimut khat ke jong a bang yo ha ke jing pusan ke jong a bang jing play jemut ke ting kejong blay belong ba Jisu la mipat na ke jinyap ba ke jing mipat kejong Jisu ke jing mipat kejong Jisu ke dei kata ke bor ke bala ban ai bor na pi bengilaban job yang ke jinyap aku ke sngi ngin job yang ke jingtap aku ke sngi ngin job yang ke bor ke jino ma aku ke sngi kata ke mo yi nama ke jing mipat ke Jesus Christ ula mipat na ke jinyap Jisu try jong aku jong pi ula yak ha ke sngi jong ke niam jong ke jinglai hene ula mipat pat ha ke sngi ha ke din jong ke sabatan ha ke sngi ni kong jong ke teo hadin jong ke sabatan ha ke sngi ni kong jong ke teo utrai jong aku jong pi Jesus Christ ula mipat na ke jinyap hadin lai teli ke sngi hadin lai teli ke sngi ula mipat na ke jinyap but ula long on ke Bible kong ula long usok ni kong na kita baru ke ula yak ubala mipat ula long usok ni kong Paul Quran ni ke ngek pedan hapo Quran wong Jisu udi usok ni kong na kita baru ke ula yak tia ubala mipat hapo ki pai yang ni ke bentar ada kulit sepang kini grip crowd jong ki janyam di bapera ni ong ke jingit di bapera ngan sules tang katong net lagi jingit ki bedan kini ki sngi ki bentar ki pau nam ba kau ini bring ki jingit hadu kini ki sngi ki bedan yai ni abang ni khot ya ka jingit jong ki Jew lani la khot ya ka niam jong ki Jew lani ki Judaism ki ong nang ta ka ar ka khrawa ka he ba bentar ka jingit jong ki Muslim ni khot ya ka Islam nang ta bre ke jingit ke bubut ke banyu hagini ke sini ke bentar ke khot ya ki Buddhism lani ki nong buat ke jong Buddha pas sedang ban play jimut aki jing play ki jonga pas sedang play jimut kini ki jiu ya buat ya we bri wa crowd ke atas men bri bertaw Abraham ki ngai ki jing to baro ki badan ki bala idol play hak kitab ki sandali ki kitab ki mashkamat ke atas men ki bri bat ki buat ya Moses amun ki buat ya Abraham ki don hak lenti ki jong Abraham ki nyong Abraham ku we de play kita ki nong elam ki crowd jong ke jinget ki don hari nong ya bi Abraham Abraham baki nyong biju bakrau hakmat joki ulaya bat sim na mipat adu mentamane sim na mipat kumu Jisu mipat adu mentamane Muslim ki ngek lani ki syakri lani ki buat ya we nong yalam bakrau joki bakrta Muhammad long ulaya bat Muhammad adu mentam sim na mipat lagi jiak bajong ki budhes ki buat ya we nong yalam joki bakrau bakrta Buddha bagi buat yang kita kijing thok kijing kai jo baru ki Buddha lai baru ki buat yang kijing thok kijing kai jo Buddha hele Buddha ko ki sngi la yak no bagai ko bagi kalau ba Buddha ko sim mipat na ke jia ula pot ha ka lum jik tep lo no pot aka jaka ka tep yu lo ni aka jaka ka bu ya met yak ko we ni ki nong yalam jong ki jingit ki crowd lo ni ki badon ni slap ko hey ki la yak ni ki sim mipat adu lang ne Nek crowd pak benitu yang apa di kolong ba. Utrai jong jong Jesus Christ. Unong seng jong ke jingit Kristen. Unong seng jong ke jingit jong ngom ke balang jong Christ beran ni ke jaka balong Jesus Christ. Utrai ukle jong ke balang ke bangi syakri. Ke balang ke bangi don. Hagri ke balang ke bangi senglang. Hagri ke balang ke bangi dwai. Hagri ke balang ke bangi ruai.
lai sengi bagani ka sengi ke kita ka sengi utrai jawab jompi ulam mipan na ke jiam buddha sakut halum jinte Muslim haba ki syakri lani ki mane yau Muhammad ujoki ki bodu Muhammad joki ulah sakut apa jom ke jinte bar halum jinte jom ana jisu jawab jompi ulam mipan na ke jiam mata ngapa benong ni pi jom lay ka story lani ka jinikai kajing keren jok tin jok lay spang kajing pan kam day ka purus kam kai ka bun sin yo kaditang ka purus kam bala shi to khana da ni ka bible bala shi to da gi riu sta da ni gi riu to bible ki to sapang jong ka ni kajing pan kam tu dan pi kum ka ta kajing pan ki om ki don wan na pleng ki ni ki bang ngek ki bing khot ki bang ngek nyam jong ki jiu ki don ar group jong ki jiu ki bang ngek nyam ka nyam jong ki jiu ki don ar group ka we ka group jong ki ga ba ngim ngek ba ka dan kajing pan Wangim ngai bau Jisu la mipat na kijia. Ngai nong ngipi pra ngai. Nong ngipi pra ngai. Lada kena ngai bau Jisu Christ ubalaya. Sap yang ngani ke jamin tumta. Ngai du yang Jisu ubala mipat na kijia. Kam dei ka khana pulus kam. Kam dei tang ka khana lorni. Dan ki bang oh ka dei tang ka khana lorni ju kintai Jerusalem. Kila elek yang sebelum jengtap tama hakapor bagi poi maki lesi ki sunran ka to na bala dengan petulun ni mau khang ki sunran le to ya met ki jong Jisu gyong ki kintai na Jerusalem ki syura khana lorni Petrus mar bo ye yo Jisu ushun ra ya ka khana banchu ta story but belong story ya ka re long ni ku ki ba ki jong play ki kintai na Jerusalem ki mshla lorni ya ka ni ki to khana kala ye to khana na ka ting jong play ki kintai na Jerusalem menwe ki poi hangani ke jaka ki shem yo angal jung try ba pintik na pun scam ya ne wong pi wati yo ta Jisu bala ora sha sa na bala ya hakami dan shu agde ke jaka pe ki khmat ki jobi dan shu agde ke jaka ba ye phai ben pe ya kata lom chikta ki da rung kerpang sapo jong lom chikta pide peran kam ka babu ki thu bale ki rung jong lom chikta ban jong yo Jisu Namar kata kalum jikta kata kecakap belatep Jisu mau khang jong ni lum jikta duna yang 1000 kilo duna yang 1000 kilo mau khang bal khang yang ni lum mde 1000 kilo hajar duna yang 1000 ton duna yang 1000 ton ke jingkia jing toma bal khang yang ni lum jikta jong Jisu Christ dan namar kata ban yang rum sapo dan kam ban weng no yo to mau khang dan kam ban weng no yo to mau khang bat ban weng no yo to mau khang ma ban weng da tibriu kisran ki Jisu kim dan bor ban weng naru kita ka dom sa weng ka benda ka pendi kana shu ba kam de da tibriu bala weng namar ka dan ka seal ka jong siem jo ka himaru ma ka por bosing sha ka dan ka seal tu la seal mana kita ka seal la kinu ki ba pen pral ne ki ba pen kenya ka seal kalau seal ya ka jingtep ki sipai jo ka himaru kin pen stom kin pen yak ba kin le ben ki ka wasmutnat kolong kani ka wakti jong blake on Sudah tadi waktu itu beli om, pada khot besar, khot belai besar. Kekhmat jauh ni kalau longkum kalau ini, bagajan jauh kalau ini kat kiyo, nak kalau shifting ti jauh kita gino up kalau kiyo, bagilah longkum kibayar. Kalau bang kalau don kekhmat dan gino up, ya kata lom cipta pada Jisu. Kalau bang kalau don kejingile up dan jauh kita kejing up, ya kata lom cipta. Hari tang nomor bau angin jauh try shong halo jauh tau mau lah pentulun no. Tong kita kinong up ya kata kelum jita kila kinyo badon na pleng joki lani ko Bible ko ang kila long kum kita gibriyo kibala yak na lagi msim na yak namara ki pai ko fat mashrum ko fat ko khatway shmat li we na pleng joki lo ye ko le shmat joki la ko le shmat joki ni no kilam nyam joki jiu ban ya thu badong ba o kata ka met ko jung try Jisu ne ka met ko jung Jisu kam don ju alum jita kila ban ya thu i rang ba lan do kira balang doa namar kijing syaktiang yang siem kilong kila banyak tu orang bagi senran kita tuno ikamet kisenran kita tuno ikamet kata hari gula ya tu berpenchisha begini kimsim layak kemah ada begini layak hari namar kijing syaktiang namar kijing piu angal jung try bawan rongno dengan wengno yang tahu makan kila kelon hamadan kumbayang apa kecil jung play kade kijing ipat kijing try jang piu Jesus Christ Kade ke kubur ke bampat judan menu hak history. 4 judan kum kade hak history. Pinum yo ban puli hak history. La kalau hak history hak de ka percaya le puli hak history. Jom menu kat history. Pinum pat shem kum kade ke history. Bau
Jisu lani bau dono brio bla mipat ku bau Jisu lo mipat na jinyap empat judan ku kini namun kita kedau habau Jisu mipat na jingta kabening kong kabang yangi kalong bau mau kang ulat telun no patkan bang orang pelaj mu de kini ngapa khat nga keli ku ni balai hapan telun no yu mau kang na kabenta jomno la pun telun yu mau kang kipor ke mensuang la perkat oh dan kapan telun yu mau kang bau Jisu yomi dan kapan pentelun yu mau kang bau Jisu yomi kata kini ngala perkat beras kata ngala perkat bayo mau kang la pentelun no ado angan jong try namar bau Jisu nyo mi nolong jita Rayam nolong ta nolong ta ai pai ban pai yang sa jisin nan kam yu Jisu ba hadu bo angan dawan ban pentelun yu mau kang nan kam yu Jisu hadu bo angan wan yarap yu Jisu hanai balai pala pentelun no yu mau kang itu kada bolong ban sakhi ya ki sunran ki jomu ban sakhi bat kunjo ban sakhi ni ki dai ki wan na po Jerusalem manong ki phila ban bung shapo limbak ta ki pentelun no ya tau mau kang namar kata ka jimun ko ba benuang ni kalong ba yo tau mau kang la pentelun no am namar jong Jisu am na kata Jisu ya mau kang la pentelun no de na kata ki kintai na Jerusalem ba kunjo na ta ki sunan jong Jisu ba yo rong shapo jong na jinta bagin yo sakhi Jisu kan kam ban pentelun itu mau kang udah utrai jo belum jinta utrai jo ka kendo utrai jo ki ma utrai jo ka benem ka kendo ki ban perlu jo namar kata dalam mimpat kan jinta bunyi men bagi sembilan ki jo ki don hapo jo ka kamera ka banyak kira-kira ya seng kira kam ya ka jingkang ka jongki kira kam ki pongsai ki jingkang yet jongki ki syaptin ya ki sipai rom ki asno biar wa ki mane yo lai ki syaptin ya bi asno kira ya kira penan brom yo lai ki kam ya ki jingkang ba ki kam ya ki jingkang yet ne kata ka po Jisu wan man rom ko kile lingo bro nan kam yu Jisu ban play jingkang ban rom apo nan kam yu Jisu ban play jingkang yet ban rom apo nomor dua yu tuai ju ki ke baro mar kita ka lum jingta kam dan bor ban yu Jisu umau kang dan bor ban jong Jisu dan jingkia ban Jisu mla ban weng to mau kang ane la tulun yu nak kata jadi sunran di Jesus Christ banda kita kinte ki wan na po Jerusalem nomor kita Petrus bau Yohanes kelawan mereka brand dekat di kinte ada mulai tu bau Jesus la mipat Petrus bau Yohanes kelawan mereka brand kita kalun jingta ban Petrus upoy po jolon jingta buang plan shisha try dan chu amni ban pen shisha chu kita Petrus yu tu Yohanes wang ba Petrus room po jingta thleu jingta dan kalun jingta mulai ki jainin ki dong Jesus la bu apo lon jingta bagi rumah kebal tak iki kemat tu belabu halung kita ani kamet kam dan chu angka kamet kam dan chu angka lai kai ini lepas mau biar saya cicir kejai ni kan kijung Jisu kaya tu bau Jisu dan kami yang kijan jangan ni kepercayaan untuk hadir mulam mipat nak kijingau kami tu ialah biru pun jo kami kasi ngim dan kam shu iki kijan jangan kepercayaan orang ialah mipat dekat bau Jisu Kristus ke rumah ke bala weno nak duk mat ke bala tak Jisu ke bala bu kerpang la khlep kerpang yang rumah ke jong Jisu la khlep kerpang la ai ni jing itu sisin la khlep kerpang yang rumah ke jong ke bala tak ke mat jong Jisu bala bu ka jaka ke kerpang ya ka banyak tu maman ke pora bala khlep ya ni kami tu ba un sawan biang sa sisin ula lenda mentah dan shu ni hendak sawan biang sa sisin ke jingwan ke jong kam dei wan chelum jita ban rong no kita ki mensing ke kodo ki badan halum jita baro ki bangeng hau trai jong ke Jesus Christ namar kita ke jimi pat ke jong Jesus Christ ke ngayu ini ko ya kalau mau khang la tulun no ke baan ke kendo ke kenyo ke barul ke kendo ke kenyo ki lum jita ke ang hang ke thli kalum jita ke ang hang ke thli bagi janji nen ula lama ula buno ta namar amdan bor hasla pathai balaban bat yu trai jong ke Jesus Christ dan bor berbat utara dengan bor cuci Jesus Christ namar kita bor Jesus la mipat kidan sau kali ki mat reng ki kwa ban shu pasak cepi kwa ban te ban yo jingkai nak ni janmi konta long beningkong hau Jesus la mipat bor wong ni ha ka chiti ke beningkong ke jush ki no koren ni pule chiti ki no koren kalen no ka khatsan ka chiti ki no koren ke fat ka khatsa ko ni bor koren chai ni wong henai la yo Christ am sham la mipat te kumta ke jing yalap jongi kalong ke belen ba ke jing jong piru kalong ke belen bangiru ki klalong kita ke sakilam le rong poli ke bengi kedan akuren kerkhat ke bakhan yo te la da yo Kristam shem la pini pat ke jing jong pi kalong ke bathala pidang sa ha ka pop ke jong pi
Te kum taru kita kala yo tia au Chris kila jat no ken. Kita kala yo tia au Chris Jesu kila jat no ken la Jesu chum la mi pat na ke jinya. Kada khot ka bakat kindai. Bala da Jesu chum la mi pat na ke jinya. Pilong ki bre ki bakordit tam hasla pathai. Pilong ki bakordit tam hasla pathai Paul ya ke ngit dan korin. Nagani ke jing thok jong Paul ngakwa ban sot ya ke jing kai na ke jing pat ke jong Jesus ke benda ke mningkong kolong ba. Ke jing pat ke jong Jesus ke dan ke bor. Bakata ke bor ke jong ka kolong. Bagi jingit Kristan ke long ken ke basisha. Ke jingit Kristan ke long ken ke basisha. Ngani thu ini mat nang we hedin ji we. Lekot nganum ban ya nganum bat ya ke bor. Nganum ban halo ji ki mat preng ke jong ka chi thu ipi wan le jimat yopi. Ke benda ke mningkong kolong ba ke jing pat ke jong try jong lo Jesus Christ. Kadang ke bor ban pensisha ya ke jingit ke jong ki Kristan. Kadang ke bor ban pensisha, ba ke ne pensisha kau ba ke jingit Kristan ke long ke basisha. Upol man tak daw khot ka bakhatnyo mi pai wang tela daw Kristum chim la mi pat na ka jingap ka jingit ka jong pi ka lang ba thala pen kelai ke dien da ba ong ni tela daw Jesus Kristus la mi pat na ka jingap ka jingit ka jong pi ka lang ba shisha akhlan pun baklai ka Bible ngas pen kelai ki jimut dan hapo jong ka Bible ko ong ni la daw Kristum chim la mi pat ka jingit ka jong pi ka lang ba thala ngong na kini kitien namar kata namar mau Jesu la mi pat na ke jinga ka jingit ke jonga jopi ka long ka shisha kam dei ko thala ka jingit ke jonga jopi ka long ka shisha kam dei ko thala ndon shu da wei pat kum kini ko bor ta ndon shu da wei pat ke jingit hasla pertai ka ban kam khrau ba ke jingit ka san namar kata ko banong ni pi baru klas sap yang kini ko bor to small sarong to smoke men to yaro you try namar ba pidon na ke jingit ka shisha. Kalau pensisha yang ini, dah ke jing lipat, unong seng, unong sedang, unong pensisha, kalau kue, jom kata ke balang, jom ke jingit ke jom kata ke mau lawan scam ya kan, dah ke jing lipat ke jom, dah ke jingyap. Tapi mana kita kedau, hak ke jing lipat ke jom try Jesu, ke jingyap, usaitan, ke bor ke jom ke kim don bor cu, nama try, ulah job, yang ini ke balo, ke benda ke baah, ke bor ke jing lipat ke jom try, jom ke Jesus Christ. Bagaimana ke bor hak ke jingyap jom ke apostol. Kadang ke bor hak jialak ko jonga ko jongpi bakata ke jialak ko jonga jongpi kalong ko matikna kam de shu ko thala bol om ne ko ba sa henre la da Jesu am shem la pin patte na ki baya ti kumta ke jialak jongi kalong ko belen ei la da Jesu am shem la pin pat na ki baya ti kumta ke jialak jonga jongpi kalong ko belen ei om pol ki bangen ko na koren ina pin kelai ke jimu jongka ko ma de ong namar kata namar Jesu la mi pat na ke jialak namar mau Jesu la mi pat na ke jinya lap ke jonga ko jongpi ki Kristan ke jinya lap jong ki Kristan ki banget yang Jesu la mi pat ke dei ke jinya lap ko shisha kam dei ke jinya lap ko bathala kam dei ke jingkren ko bathala ke dei ke jinya lap ko shisha ba ke jinya lap ko batikna namar boleh ke jinya lap ko jonga jongpi la pun chong no rem how Jesu ubala ya ba la mi pat maka tanga juong kumne ki prabangin baro juong kumne ki do ramba jong balang juong kumne ki jingkai ki jonga kema mangano pi ki nongra kubor jong tra jong Jesus Christ namar kita to ai bak kubor kema mangano pi in kren kare ke tim ki jong blai to ai ba on job ki men sim ki hima ki jong blai ru da ke tim ki jong blai ba ke bangi ngin yen kolong ke kubor ke ba kham kuat pring bangi kren kare Jesus ubala ya ubala tep bad ubala mipa bad bos wan biang sa jisi en jenis slap sai namar ta ke jingap jongap jopi kalong ba shisha kalong ka bambakla habang ialap namar Jesu ulong ta ubala mipa na ke jingap kabalai kabor ke jimipat ke jong try jongap jopi Jesus Christ lomba try jongap jopi Jesus Christ la mipa ni ngim sa shu ha ka pop pai ka khat ka khan nyo biang ko om ne tela da Kristum chim la mi pat na ke jiap ka jinget jopi kalong ba thala ka khat ka bu wang phidang sa ken ha ki pop ke jopi to ngi ne phai biang chang ne jum ne ti te na mar ba Jesu la mi pat na ke jiap te na mar ba Jesu la mi pat na ke jiap phim sa shu ha ki pop ke jopi la da Jesu chim la mi pat phidang sa ha ka pop na mar ba Jesu la mi pat phim sa shu ha ka pop ke jopi Paul prani gini kinten haki bengek bida koren namar bo Jesu ulam mipat lagi jiam nyingim lok shu kinompo pipim long shu nompo namala dapat khur yang api dak snam kujung traju Jesus
Lada ban psycho yang apa pi. Bawa shim tak ada Paul wong ciki bangin dan harum, pai ciki bangin dan harum kalau besar berkat ke arbusan. Paul kunchai bangin dan harum wong kumni. Ya bala ai tino nak benda ke jing parat jongi. Bat yo pun mi pat yu nak benda ke jing pen kesan yang apa pi. Ke kendian pen kesan, kene kendian kesan mod bat long yang apa pi. Ki ba bet ban yang hakmat jong pa ba bedeng. Mana ba bet ban yang hakmat jong play di tang kita ke ba hok. Mereka Bible kong don jakai bom hak hak hima jong play. Kapop ang jing bom hak kandan kandan benta khmat ke hima jong play. Jisu kai munale lo men ba lo mi pat ang jing yap ula ai benta yang apa pi. Nak ada bon lo pen kesan yang apa pi. Banong kan kita kibla kesan hakmat jong play le banong kita kibla yak menyeng hakmat jong play kum kita kibla nyong hok dan hok jong try jong pi Jesus. Kalau nong msipo. Kalau nong msipo khot ke kendai nak stish ki no. But nada men flash nada kesentur yau Jisu bolong try but men ngek harang dono bo blay ula pen mi pat yo lagi baya on pen im ya mi wow ini kedin kiri semua bangsa lada bi pla dalam kesentur ke jopi bau Jisu long try tak ada hasngi ba pen baptis pi hasngi ba pen baptis pi kene ke jingkli ma ban len ya ka haban kli pi labi ngek dia bo Jesus Christ long try orang sini ke bapi pala dia mangek do Jesus Christ long try. Kemau ini gue ke tim ke jong blake on. Blake tip yang dulu ke jompi ke jinget ke bakunu ke bapi dan ngam mak mentet. Marta bang pendok te sepi bang keli pi ngek dia mau Jesus Christ long try. Bar bapi play kata ke jinget ke jompi. Ngapen benar ya ke bak tim ke jong blake ke benar. Bar kalau mau Jesus long try wong ini ke tim. Nama kita kalau ngek dalam ke donon baru blake la penipat yo lagi bayar on pen im ken ya on pen im ken yo kata kali waktu jong blake kong nama kata kada ke jimi pat ke jong try jong amo Jesus Christ try jong amo jong pi penyo yang apa pi yang ane ko ke benda kata kalau nim sa shu ka pop nado babu la mi pat na ke jinya nama kata la don ko pat ka benda ko ko ban lan yo ha ke jim kade ko ko ban lan yo na ka pop ko ban lan yo na ka pop upor ong ini kitin pa jala jo ka shiti ko pol kran ni kene kalau nang benyo kalau nang benyo ka shiti ki nong room kran ni gini jo kitin wong ni badikot ka arbusa wong na real wasala na pop way man lando ya ka met ka jonga na kane ka jinya way man lando ya kane ka met ka jonga na ka jinya upor kli kane ka jingkli manoken man lando ya na kane ka jinya habu kran chapang ka jinya Manong ka daw sa bijya. Upolo ay bay juba kung naman riyo kat ba, akal naman riyo kat arfly wong, kabay nung kapop kalong ka jiya. Kung naman riyo kat arfly, kabay nung kapop kalong ka jiya. Kat kung naman nyo kat ka ba arfly wong, riyo masyado nat kung mga, way matulay do yung ara ka medyo ka na ka jiya. Manong matulay yung ara. Kata ka rin upolo friend, buhay ka jingkuli. Bangong yang dia jual ketian lada dan kowe pada mengkuat ban lain nak nak dia jium dei nak kuat ban lain nak dia kepop nama dia kepop senok dan jan yang jium dia jangan kene kepop ndai tambah senok dan jan kene kepop punya khlano yang ada jium senok dan play mun sin abang la jan masuk play hang jium ruai hang jium mani hang jium duai hang jium senok dan play hande dan kepop abang laptop kapen dodo yang jium sobang jium senok dan play hak klimat ke bang le hak klimat bagi jimat kat jong ag laptop hak klimat ke bang sindur jong ag laptop hak klimat bagi jimat kat ke dodo jong ag laptop penjano yang jimat slok pada no blade manong pi lada ka don ke daw blade pi jingano ada jimat slok pada blade pi thai ban duai pi thai ban duai pi thai ban play ti jong blade pi thai ban le jimat sen lada dan ko ka daw den mar ka pop pen thai yang aba pi kapop ko penjana yang aba pi yang jimat slok pada blade tak Paul wong ngau brio masyarakat kop. Wei dia berpelanjok yang ada ketika medjong kejiap. Menurut dia berpelanjok. Paul pai celaka jong kejim. Dalam dia umlak job ya kapop. Dalam jong kejing start kejum umlak job ya kapop. Usung tua kapop kapan yang kelat you know play. Kapop kapan septin you hadi kata. Kapop kapan tok kapan syukwa. Kapop kapan long you manam tanjung sok ha kejim. Paul kene kentin kene kejing kene kentin kuin khot ya kentin ka kentin jong kejing sipa ka den hapo jong Paul ngau real masalah ni khot kejing sipa ka ben sim jong Paul kwa balai do na ka pop pa yes no ran jan kwa balai do na kene kejing te jong kum ko jong ka kwa balai na tersim jong ka na ka sno ran jan ka ma jo wong menukin man pelai no ya menurut pelai no ya kejuba ko buat Paul mesti nak ko datang tahu ai kejuba ko
Nga aingo ya blade of Jesus Christ bo try jonga. Kum tate mga hiken. Dakata ka jimot basisya sa kriya ka hukom blade. Hindi dakata ka do ya ka hukom ka polwang. Daladihi ka prasang. Menay bunsin ha ka jim ko jonga ngayele. Ya ka mon jong ka pop. May kwae ka bunsin jonga bali ya ka mon ki jong blade. Henday na marka ni ka do jong ka pop ka badan hapo jonga. Ka pulong nga balong umraw jong ni ka pop ni bayele ya ka pop. Po ni tu ni ka juma jong. Ay mo ka nyo blade. Ubala pa yung Jesus Christ. Batang mo kayo bala pelay no. Yang ang ripi nakataka tersim jong ka pop. Kat ka ba kanang mapra ka ba ningkong wong ni ka jipon sasyo wong. Namar kata omdan syo ka jipon rem. Ya kita kiba hak plus jisu kibom yahat ka bukum ka do. Ani kiba yahat ka bukum mensim jong blade. Namar kita kadaw Jesus men bo mipat na ka jinyam. Ulang pelanya ada kebor gitu yang apa ripi. Naga jing tek ka jing ko. Naga tersim jong pop mangingim nom syu kinong pop ning lo ki kon ki jong blay minta. Yone sukran ni ka nom ning kon ka ar ka gospel ki jong o may kita la preng yo Christ Yesu ya khat ke ni ki kon ki jong blay. Kani ka khat ngama ban krat ngak kenau nan dek ni ka khat ka wi ka por syu ka por. Lord Jesus Christ ni ki den. Ane kan ki bala preng ya o ha ki tol ai ka por long ki kon ki jong blay. Kata ha kita ki banget ak keteng ki jong. Kibang ngek hak keteng jong try jong Jesus la ai bor ki balong ki kun jong blay. Namar kata ngong di ku ki ba i jong blay. Ki para bangek ki ba i jong a. Wanung jo jing kemen ya ke jinget ke ba pipi don. Bala bilang ngek how Chris bala mipa. Uni Chris bala mipa ai ya ke jing bom cukut yang ngambil nim sa syo kapop kam dei syo ka try jong a jong pi. Kapop kam dei syo ka kenrat ke jong a jong pi. Kapop kam dei syo kata ka ba let try kili ang pi. Try Jesus la job ya ka kapop la ai ngambil pi kunju ya ke jing job la jong ka benta ka ba khadu ka ba cuma ni ke jing kren jong ani ke jan ni ta long. Namar ka jimi pat ke jong Jesus na ke jinga. Kadang ke bor sa kawai ke benta ka balai. Ak benta ka ba khadu ka long. Ban penyok benta yang ngambil piru. Ban ni mi pat la mu Jesus ha kawai ka sini. Ka penyok benta yang ngambil pi. Ban ni mi pat la mu Jesus Christ ha kawai ka sini. Ka sidi jong pol ke nong rom ko nang masan ka ban rio. Ka sidi jong pol ke nong rom. Na ka nong ka ban rio ka basan di sya ka nong basan ka rio ka nong rio ka basan wong kumni. Namar la dala punya saplem ya pi. Lada la punya saplem ya pi. Ha ka jing suriem ka ta ka jing ap jong. Kum taru ngin yo long ha ka ta ka jing suriem ka jing pat jong. Hallelujah. Ki kentin na apostol Paul. Kwai ni kentin ka kemen ha ka jing ka jong amen ba ma puli ni ka khat. Wang lada la pun saplem ba pi. Ha ka jing pun suriem ya ka jing ap jong try. Lada bila pun suriem ya ke jiap jong pi leni min ba pi wan je ke jingai bala pula shimta ya ke jingai suriem je ke jiap jong try wang to tiplu ya ke ning wei wang ha ke jingai suriem je ke jingmi pat jong try on sa penipat yang ab pi ha ko wei sni ha ke jingai suriem ke jingmi pat jong try on sa penipat yang ab pi ha ko wei sni kata ke ke penishalu pol yang ab pi kadang cucu ko khat aga sidi je kinong Philippi kalau nong ba ar ukuran ni ki jo ki bentala di pai ban pe chaba sidi je kinong Philippi pol ukuran biang yang ni jo ko bentala ban pen kema ki bangai ku dan ko Philippi ru ya kata ko bentala ko ki don ha ukuran susu ko nong balai ke sha na ko khat bi puli ka ko khat ba kendai tata shipo hadu ko shipo ba khatwe ukuran ni ki wong ba ba jingmi pat kata ka bor ke jingmi pat ke jong ukuran susu wong dan ni ki jing men ru ba ni kot sha kata ka jingmi pat jong ki bayap ngani kot sha kata ka jingmi pat na ki bayak ong Paul kata ka de jing kren ki jong Paul ki banget ku dan ko Philippi ru ju mak ta ki banget ha ukuran susu ka jingmi pat ke jong ukuran susu ka de hak tin nong ngong it is the greatest message ever ka de ko kubor ka ba crowd ta me wong don shu ko maka ka wong don shu ko ka de ko kubor ka bangi nang ya kren biang sa sisin mata ka long try udah mi pat na ka jinga ka benda ka mingkong pun scam ya ka jinga ka bawa pingi don himno kam chu ban atatin ya ka jinga ka pidon mata ya Jesus Christ ka ba ulah pun scam ya ka jinga na ka ngayala ka mata chong Jesus Christ wala ya wala tep wala mi pat ni Jesus de bichisha ba ka jinga ka ba kren mata ka sir kum jola pun scam ya ka la shon mohor da ka jingi pat ka jong Jesus na ka jinga ka ba lai ka jingi pat ka jong Jesus Christ ka air yang berbi ya ka jinga ka bang jukut ka bang khachu yang berbi kita di nopok lening im sa shu apa jo tersim jo pop hene plai lu yang berbi bar ni ublay le ma ka jimpit mi pat yang Jesus na ki bayap upen yo bentai yang berbi ban mi pat la ma ko ko ka si na ni ka jinga nama kita ke jimi pat ka jingem sha ka jing na ka jingem jo ni ka nyem hang ne sab thai ka jingem ka barem sha ka jing ko tmai ka jing ni pat ka ban yo bentai na ka jing mi pat ka Jesus Christ ka bolong ka burong ka bakra bo tra Jesus ko
Kabrum ke bakrab. Makata kalong ka deka ka met ka sa pang akoy ka sini. Kabaga ni ka met ot kan sa lenyo sa kadomet. Ani ka met ka don brom jung try sa ko jung Jesus Christ kan say ko akoy ka sini. Kata ka deba ka bago ka kren yang ako pi on sa penmi pat ka jing seriye ka jing pat ka jung try sa ko Jesus Christ. Kabi ki jung play try Jesus la mi pat. Ka jing tap kala thali. Ka jing tap kala thali ni ka bani thoi pi. Ha ka jing mi pat ka jung try sa ko jung Jesus Christ. Uha pa ino yang lum jing tap thali. Wah benda yang belum jitat teli, nama ada ino yang belum jitat teli, unumlah menuan syong mengaruhi, hagi dono itu teli jangan bagi jombi. Kekebun apa belum ngipi kini jamiat tuan tak long. Kejingtap kalau teli no, kejingtap kalau dono yang jisu ngakai kadi kau kemen mahal kejingtap untuk pasmi. What a great privilege kadi kekebun, kadi kamu siar kau kerana tamai yang belum jitat yang mentap yang jisu, penyu Joseph berada di yang belum jitat. Udah nak berdaya lah dia, pun keren lah dia kalau kita. Kijau pun keren lah dia kalau kita. Yang ni lah hikayat ini yang kau cuba tir jing jelek ujung kan. Ulah tiada pam lah dong ini kalau kita. Ulah tiada kendor berem. Ane ulah tu Joseph. Kamu ibu Yesus yang kadeka buram you. But I know yang cinta kejauh. How nong penim jokat percaya berkuai. Kadeka buram yang cinta makanya apa kedok yang amat kedong Yesus. Lai sini lai mir. Ane ngong ipi cinta bayo Yesus tang lai sini lai mir. Tang lai sini lai mir Yesus lah enak teli kalau cinta. Kayak ibu kulan yang apa ipi macam kenal arbu perang. Kenal arbu perang harap hati indai ter harap arbu wong yang dikencing. Kalian nama pi jangan percaya bro. Tu dah yalap tu dah pelang suran. Dah berbakti sikit yang kita jom pau kuat mensim kuat. Wong gini keting kubur wong. Hak mi ngan long dekat lama pi. Harap wai bagi berkut nak percaya. Yesus, kejingtap kaya Yesus tang lai sini lai mir. Kejingtap kaya bertema kaya membuat Yesus tang lai sini lai mir. Hari Yesus ino yang belum jingtap, kena punya syong berdengan api. Naru kibom cukup, syai kibom cukup kebuang. Ngan long rekat lama api. Naru wai, bat berkut nak ane berpercaya. Kali ke kubur ke berkerau. Yesus mipat lo akan jingtap, kena punya syong, punya sak. Batnya api, lagi bom cukup, syai bom cukup. Kita tanya kita dah kejing kemen nama kita dia kena buji sudah lupa. Oh, kesenran kesenang apa juga kerana apa yang dia iyo Yesus wadah dan jadi kira yang no, lagi jiruai ke jam hosana yang kisim try. Petrus umis nanda kerana apa yang harus ni Petrus, uyang lap dah kejing syaitan, lain aja kita sim jual jaga kejing kelak kamut. Nomor mana try lah mipat. Kita tanya ke letman. Suran tidak akan jadi syirham. Oh, kamu siap juga nak tang nak ding juga jadi syirham. Bakim salih asyik penyalap. Hak maru pai ba benin. Banyak tu Yesus ulah mipat lagi jiam. Kim salih asyik Petrus di nungilap juga jiu. Salih asyik banyak tu iki jiu. Padahal baga dan ke jimi mipat iki bayar. Kedan ke jimi mipat iki bayar mau try lah mipat lagi bayar. Kena Thomas Pat udang sak hari jing atatin kedonut kemensim itu uang kat mampu yo ketai keti jong try ikijak jong try minum ngai mo try lah Yesus wan pa Thomas dan jing ayu ye me shimbi ketai keti jong kadang Thomas yo ketai keti jong Yesus hari yo ketai ki ya ka klung jong Yesus hari yo ketai ka met jong Yesus kala mong kala satar la jong dim la lungkal ri umino na Jerusalem berwan jepo India banyalap ya ke gospel hari India. Kalau syak sum tu sum, hagi bentar juga than ceti juga India. Kalau syak sum tu sum, memang dalam Yesus Kristus. Kejimi pat kejong Yesus Kristus. Kepelong yang Thomas bandar kejing syirham bandar selia banyak akti. Jom kiril transnam. Kita dah nampak di India. Bagilah syim nak you kan orang yalap, orang buai, orang yalap akti jom lay. Kita sum you udang sum. Kalau yang asyen hagi jing yalap you akti jom lay. Uklam mi pat. Kenal ini gue mengat ikut ini kejing keren kejongan. Yesus klaim lipat kum karena ngayap. Yesus klaim lipat kum karena ngayap ke bamla bani. Yesus cuma lipat kum karena ngayap ke bamla ini masih pun dia semua setan kejing sawa kitar. Kemudian semua setan kejing ki. Ya yang kesem. Kejing dia semua setan kejing ki ya juli almari kejongan jom kum karena ngayap. Yesus cuma lelak bentar. Yesus klaim lipat kum jukum nongyap. Yesus klaim lipat. Kum kisim utrai ubla joknut yang blend mereka kendo mereka baru kemudian nampak jom mereka kendo maka pernah mengit ngak kuat orang ipi nak mereka kubur ke crowd juga jimi pat jom try jimi Jesus Christ tu yang scam hak jinget yang Jesus Christ yang scam hak jimi pat ke jom wat nam arta tin yang jimi pat ke jom masa kau yang muka orang kolong kadang kesini badan buram kesini ke crowd
Kasni ke botrai ulam mipat nak jiam. Ai bonu trai ulam mipat nak jiam. Bala inok yang galum jingtap teli. Hadin lai sni lai mir badan mat kani galum jingtap. Oh galum jingtap rakmen bagaya ban kedup yu Jisu lai sni lai mir. Oh kejinyak rakmen bagaya ban kedup yu Jisu lai sni lai mir. Oh Jude away. Joseph rakmen banyo ban ano. Yang ni jingtap jo Jisu. Oh Nicodemus rakmen bagaya ban dapno yang met jo Jisu. Henry galong pi kita kejingkmen kejiki galong shipor. Nama Jisu la mipat nak jiam. Bagi jingkmen ke bakra bade yang ai pi mentah. Jisu ai kejing Long long kat lemak pi, hak jim udah pi tak ada bawai no ani kupertai. Balai kejung so unkurku, unai bawai dekat pi. Bagi lek nak ni kesini ke pemerintah, ani kesini ke bakra juga jim pat kejung Jesus. Ngan lek kum kinong job, kum kibri kum lipat, nak bawai juga jiam, nak bawai ke pop, mana bawai juga job kejung tiap. Balai unkurku yang apa pi, nak tak berang kejung ni duai. Kuterai ayu yang mana nak ni kejadian ke ilmu kejong, ke kubur juga jim pat kejung terai kejong. Ubala yak, ubala tep ni belum mipat hadir lai sini. Man mentau em ni kibam cikut pertai kini kintien wong. Hak mi kalau dekat lembat hi. Hari ko bawai bar bakun no ni pertai. Ke kubur ke bakrau, ke kubur ke kemen yang ke kubur ke dak ke jing sok ke jing kemen kerhaya ke jing coba kalong. Bau trai belum mipat. Bangan yai ni ai yang scam. Bangan ngek yang ni trai belum mipat. Dan show de giwe begini yalam ke belum mipat. Dan show de giwe begini crowd jing tai belum mipat. Like no trai jing Jesus Christ. Bau de trai no jom ni kebalang mengingat kunju tuai ke tuai memenang syoksa bagi mengingat ke jomai ke ni ke jaka bagi kunju Allah ke ia ia ke kerteng ke jomai nado utas ni kibam cukup halal kita amin.